Oh, 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 bez riječi sam, makrolone, pa ja sam bez riječi. Za frezanje vrta. Hvala ti, ne znam šta bi ti rekao, eto. Bog te blagoslovio. Od srca ti hvala. Stvarno ne znam šta bi ti rekao. Baš sam, eto. Hvala. Blagoslovljen Bog Izraelu. Evo, Mr. Crowleone, upravo frezam vrt. Tako da znaš, eto, hvala ti. Uglavnom, ide frezanje vrta. Malo smo dugo čekali, joj je kiša padala ovako, onako, pa malo kasnije, ali uglavnom, eto, sad frezamo i krećemo u sadnju. Nismo jedini koji tako kasno, mnogi su ove godine malo kasnije i sad idemo na frezanje. Inače, ako treba kome savjestan čovjek koji freza, koji je odgovoran, Martin, ja ću napisati broj telefona, pa ko hoće može mu se javiti. Dečko je izuzetno savjestan i odgovoran. Lijepo i super. Martine, koji ti broj telefona? To je to, 091 553 5378. Hvala. Ekipa, samo gas.
Ljudi, znači, Martin je savjestan i odgovoran dečko s kojim se možete dogovoriti i koji vas neće ostati na cjedilu. Znači, kad se dogovorite, on dođe kako ste se i dogovorili. Tako da, topla preporuka, vidite kako radi i kako to sve skupa izgleda. I ne morate onda to na ruke. Čovjek dođe, ima mehanizaciju i to napravi. Evo ga, Macrelone donira 50 eura preko super chata za frezanje vrta. Kaže, toliko ni Bandić nije davao, Adu uspa. Kaže, ništa, ako si meni pustio pjesmu, sad moraš u live staviti frezanje, nema druge. I Mr. Corleone, hvala još jednom. Eto, ljubim te. Kako da vam opišem gdje je Ježdovec? Zagreb se nalazi pored Ježdovca. Uglavnom Martin je iz Ježdovca. Sad kad ovi fact checkeri kažu nije Zagreb pored Ježdovca, nego je Ježdovec dio grada Zagreba, jel? Nemaju on pojma. Zagreb je pored Ježdovca. Čeka nas još razvlačenje cijevi kap po kap i folija i naravno sadnja. Tako da, ljudi, vidimo se. Ja stisnite like, ako se niste pretplatili, pretplatite se. Evo, samo da kažem da se baš lijepo napravilo. Tako da, sutra kad kiša padne, samo treba sijati sad.